কাৰ্ডত নীলিমঞ্জৰং পিপি পিনিবিৰতা আৰ্জু পনীক্ষা Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kohora Arada Phan Kachong Thuyason Pemande. Lason sila khain kora trok Dwarbagori MEC constituency ke parlo Nongnam Kachit Hangklong Adim Kajironga Kohora Along Kajirong Pi Memorial Park Amen Pen Kedam Tangningkan Hinike Thom Aprang Foundation Stone Mati Long Isidami Somponlu. Sidami labangso along eke som pajoy ason si pemanden along eke som along ketok mate kohora ahabar aratatum aphan kapachini ateng pulotangte Kajirong Hangpi Memorial Gate Kajirong Hangpi Guest House Beautification and Extension of Kajirong Hangpi Memorial Park kedamtang matijongni phaingkora ke thom aningkan surihini rankora hini arni Kajirong Hangpi aphan karcho katalon arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan pherangkia tum karjo ahut alangli kache thakdun atengke halaso ahut coronavirus abur akeso ke dokok ajoksi lahai huya sai claim long le datlo mate claim un edatlo pusi chethan pon lapen non chiklo joni jon thom angbong Kajirong Hangpi Guest House aphan ita arlong nang paklo po lapen lahai huya kam do anta paklem pon po pusi pherangkia tum karjo ahut chethan pon bonta non puar ni ansitami ke claim ang thek long le pinlang lapen labangso along e ke som tap mate ke som pajoya sonsi pemandet poma pusi cherok tok arata tumpen chethan pon Isining duk meme alam Kajironga puke pirthe adang nongnam kache thangklong adim lapen tourist place puset le pini arni thangnat development ave pinlang puke chetherak meme alam dipurong sopi along tamat wongchot ke development pukali Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kajirong Hangpi amen lapen kohora arat aphan aphar loka chojorlo pusi cherok tok arata tumpen chethan pon News Desk Report Karbi Anglong News Sir, tangte hala ningkan hini kipar danglo la nani tula daglong iki somdo long iki som ko ki moni khanen no mohan nang ita tu thai lo je la sokki covid to ko mat coronavirus to ko mat apula te pen ki election to ko mat la so asang ling nang ke contractor han kiya da visit ame a contractor bang ta corona ke do mat hospital work ta ki chiji ne ke rengi ne ko ma la bang ta claim tang jeng jida lasi munili yem bahini to manda chingwai lo soil department pendak local emisi lo chatok ki jumai si la non la muni Kajirong Hangpi arni ka talon dia tangapta la kapetang eji pansi Sir, diring lo Langkit hipen hemrit kanglum Pai ni phai krener keb arni lakhain kora trok Dwarbagori constituency ke parlo kohora phumen ingti arong along ada por phai sira achi timpen ghonta ke thom an arve ke janglet mate arve ke thepar pe ka jo lang ke theke wangpen hemrit lang inglum ponla Lason si hemrit biri bithung chotun chodang ahem sok sang an setami lang kanglum etpen ajok kangcher kalang itpen si don kreke thom ahem to natumke chechak nanglo Lapen cek kaipo adolong sitami langket heke pon rai ajok rong arata tum hithi kulat lapen school kidun au sumar atum school dun long le det lo pusi rada tum pen chethan pon nasi krisung ke phwa tum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dwarbagori local MEC mate education em Richard tok bi aphan nangra bek tha pusi kachuning ri pedupon Kajironga pen resigning ti Karbi Anglong News Kardom tuwi ni tum da khora me ki rong মানে তুমি জিরলু পেনারবি কেথি কেনাজো নিতুম দা এরং আরাত মানে নিতুম দন থং কেবরা কে ফোনে দো সেটা আমি ট্যাংনুনি কে দন কেব নি হিদলো সেটা লাঙ্গে থে অক জনি লাগে নিতুম পিডব্লিউডি আতওয়ালাং লাগে লাঙ্গে থে থু সে নিতুম দা আরং তুম কে ইনি তুই পেন কে দু কে থাক পে মে yang long along le পেন চিতুম জদাং long le kangchir kalang it sidolo langit he penajoy ni lasi nitum hidup kisung alam gala loja nitum pohra nitum dagdom keto siarat ahem langkeng num hal nu heglong lo tame sita akhar nu ange damuni lo sita dak towa dung tihem san sini tuan damun chod dam wangun chodo sita baki ahem ange nitum damuni de kanong teng homu hota khanok ne sita lasoteng bute dak towa dung an yang sita anu puteng te ala indai muchot kidu tungke ke hormota da hinu pikan po bom pe di penang lok ke chu sang han penang lo ang ton si ka bi se de lo ke yo lang ge the be jutung dang long le ajat long le nari tu nami thek long lo Inte alang ke non ke thi bom alang ajat ma mante ke san si thenglong alang non nang the bom ja lang thek long alang di Tante nali tum la non la dak la ili tum la local MEC lo ba education em ake hai Richard tok bilong pini nali tum ka chunung ri asan padoji ma
kacuning ri son ke lalo je alang lita wang pendak rong lang kang sonte alang lita me no si tum birta pali lang hati alang lita me ke wang i helo jang pena joni wang tong le khija tami hai athe dak det tong ke sung ke pui kali du ulang tu wi awar wi thi hadai thor dai hri dolam rata du ulang pot sitami ni tum hin benda cuning ri alam lalo aporang lidu sonte wang rai sonte misen ma kolam kerap long te kerap long te pia bang lo nang limen che thanik than de ni limen ke fudit tera choro ek Robindro Rongpia Hinpen Lamklar Kachipipon Kedamtang Arni Robindro Rongpi Lapen Ajerpo WhatsApp along message Kachipi Bom Ahud Gopi ko son penloni labang so alam social media along Klangrok Lasipinia Kehai Robindro Rongpi Hinpen pini social media along Wangpen Lamklar Kachipi Alang Lipen Kaningje Ponatengke labang so alam Nilile Kachoklem Kali Lake Komatne Aningka Henwa Tumsi Lapuson Bidi Kanglim ke Klem Tahai Lupusi Alang Li Hinpen Lamklar Chipipon La sila puson ko matmatsi bidi lang no ke klema la sona tuma phan ke sodak pen ingsai ponangji pusi alang li hin pen lamthi pangdak pon la pen ke alang li tum a message social media along kapak lang ke jilon kar bp pusi pang thek pon la si jilon kar bp a phan ke sodak pen ingsai ponangji pusi alang li hin pen lamthi pangdak pon Apang si Nilimen Robindro Rongpi lapen ke kidam tangapor fresh meat ke hangalong jitu nili labang so jilon kal bipi po alama puthak alo hala so number ki dodon ko alama puthak sinili pini lam kal ka tipi thulo puthot nasi labang so lam kal ka tipi long nili kanai je jelam la pui khan lo jitu hala jilon kal bipi po long photo ki dodon ko labang so nili number ki do ko ka bala so number ka text bang ke jitu labang ke alu sole ka text kali lake nili jitu jilpo pen text lo amasi link out there lo la jitu Facebook along ne WhatsApp long ne nili fan jitu group na pon dopi komani dom hacker dom nili fan abang so jitu naki en pon ta hai la si alang li ke la ke choklem binong kali la si la so nim so pi choklem ke la ke alang li la son ke tek wa ke alang li kali athi nili si la ke mane jitu WhatsApp long ne Instagram long ni stabi long nili jitu komentua ni pen ni jitu ka tek belek pen dokok ta hai lo la si alang li le la ke ka tek long alam kali pas nili hen pen ke nani tum labang so amisis ali text comment tu kan se panci nili labang so mises text ke nili tum pin so pen si text lo sitame nili ning ke ave ani ding pigalam lo tande nani so alam thak kosan se ke viral labang so am ke viral de rap thak bang ke normal om jitu la net jitu phone ke na ki mi do ping mate la so phone in akimi ke ando pik ajok si nili fanta nili da jitu net along la pine sage klem no ko mati amasing ke komane si jitu nil fanang ke hek di pomen pe selang litum jitu nili konani ka text peng along pen alang litum na endun det ta hai tande nani hada jilon ka bipi ban ali ka ching do ma jilon ka bipi fan nili ka chichini ka be join si nili tu gidam tang ta fresh mi chipi pon tande nani hada jilon ka bipi ban ali kosan se labang so alam nan ke viral da lo se puthak ke son jilon ka bipi pu ki viral da dalam puthak bang ke details bang ke hala photo mo khana le ke pla post mo khala text mo khala puthak son se kla nili bang ke jitu pudam bu gala lo nile tum jitu photo bang ke alang le tum si edit pon thai Bista mi jitu lama bang kini tum jil popen de tum text. Amasi jitu alo sofa nalang le tum jitu ke pa viral pon pu bang ke alang le tum sila ke ka ponai pon tai. Tante nang le hala jilon ka bipilong nang le phone number kosan se don ko. Jilon ka bipilong phone number ke don ko alam thebang la pui khan lo. Komani sin dili long pen group pen si nang app pon amasi la group long pen si lik plot hai personally matha pon. Dathora diploso kacheleng atowar langroy along dolong kabi pen rada tum kisung kachetong na. Lason sila khaingor trok duar bagori constituency ke parlo. Dathora diploso kacheleng atowar anat diplo alangroy along dolong kabi pen rada tum kedam kewang kisung chetong nanglo. Lason si rada tum penanga chethandu na tengki nili tum dathora diploso arada tum ke na hogle damji pusitami langroy along dolong kabi det pen ajok nili tum kedam kewang kasik sak dokok titi lapen usomar school kedam kewang sitami langke thia huda son ke parun idet titilo. Lason si chiklo e jona prang dathora diploso arada tum pharo isi atangka chirungsi chega dolong sitami chesimar ponlo halaso huta dolamara kethe kiding atumta nangcherap chetodun lopusi halada ke do arada tum pen chethan pon. Sitami nona bangki langke thipar pik pen ajok delonga bangta langke pon det ajok rada tum kisung chetong nanglu.
Lasi dadhora diploso arada tumpen Dwarbagori constituency education em Richard tok bilapen all Dwarbagori constituency VDC chairman Sarkoi rong parlapen town committee chairman Mongol Singh terang atuma phan kanghon kajen sopen nang rabek thapusi dadhora diploso arada tumpen kachuningri pedopon Tarpung Mendor Singh Tokbi Karbiang News तो तंग तेन तुम फन ना जुलान कपी थेसी नहीं तुम अबाइट पे न जा पे लंग रॉयल सिंह टोन प्रोंग लो ये तुम गेला पुहन लो माने पुगदा इन फांसी चिसिक लो तो वे पो आबे जिजांग थे परपिक पे जो लांग थे पिक पे ना सो सताय दलो नि तुम रोमबेरोंग था अमनि सिंग रूम सिकिम लो अमान के तो वे पो बांग के लांग थे पिक पे जो अदलोंग बांग लांग पन पन पिदल ला सिनोन बांग के नि तुम पार पुलो बाइता पार ने लो इकेंग बेजने पार ने लो लासी दा Dwarbagori em education em research tok bifan alam fan chuning ri lo pen lo ni tong fan la kidam ke bang so da pinian stame school smart stame school dun ide lo la pente no ni tung da un ide lo aposila son thak tha do lo tung la ki kim ke ni tu masi ka do we kim ko la si ka do we la hai na chirab ri fan chalang ni fan me chuning ri lo ani tum so de long aprang ki man tum rong pen se chi rung ma man te ma mi nang kira du na ni tum rong pen tami tum bai ki do tum an rong pen chi rung lo la pen te la da tum Dwarbagori la chairman sar tami nang chirap dun lo la pen town committee chairman tami chirap lo la sini tum la ka do we chirap chiri pen su do long patang ma tang det pen chikloyon an ma hopta kan la te roi lo chikloi jonan bak do la chikloyon ba se jalang di ana element che thani ma element umor tera ani la da ka da dhora ma nani ro da dhora Bihar along inut pherangke klembang phu aphan helipen abbo Bihar Araria district arlo along paipaini phaikrainer ke barni adab apor malom inut apherangke klembang phu bimal yadab aphan komatni pangthek thek thiamuni datum helipen tengkheng bonsi helipen apran armute kang detlo Lapuson inut pherangke klembang phu bimal yadab aphan kopi aning ke sok pensi alangli phan helipen ke apte kang boblo ne pusi cherok tok arada tumpen chethan sai Pherangke klembang phu aphan helipen apran ke ente kang det aputhak police atum chepari dengpon lapen postmortem je aphan hospital along an ponlu lapen la so along helipen ke apte kang bob abang phu atum aphan an sitami kiri tarle pedopon bomlo pusi police atum pen pachetak pon News Desk Report Karbiang News